we protect people from second-hand smoke. Bururi wa Kenya umuthi ni unyitanire na thi yothe hari kumenyithia muingi mathina maria maumanaga na uhuthiri wa Mbaki, kuria uhuthiri wa nenda cia ukinyaniria ugiritanitio na wongerereku wa mbeu njithi aria marekuruhania na uhuthiri wa Mbaki na mihiriga ingi ya ndawa ithondeketwo na Mbaki. Kuringana na uthuthuria uria tafanitio ni bodi ya kuramata uhuthiri wa Mbaki guku Bururi-Ini unyitaniri-ini na ministry ogima wa mwiri, gicunjĩ kia 36 harĩ igana kia mbeu njithi ni kiingiranitie na uhuthiri uyu, nakio gicunjĩ gia 11 harĩ igana kia andu agima nao ni kiingiranitie na uhuthiri wa Mbaki na thigara. Mwandiki mukaru ministry ni ogima wa mwiri Susan Mochache augite ona thengia ya mawatho marumu kugathikwo niguo kuhukia wendia na uhuthiri wa thigara, mbeu njithi no marahota gwikuruhania, aingi yao makiaga riboti nginyaniru cia mathina maria maumanaga na uhuthiri wa Mbaki na thigara. Despite the progress, there is still a lot that needs to be done. For instance, the stepwise survey for NCD risk factors of 2015 revealed that 13.3% of Kenyans aged between 18 and 69 years use tobacco. Kuringana na muikariri giti wa bodi ya kuramata uhuthiri wa Mbaki guku Bururi-Ini Nancy Gacoka, mbeu njithi ingi mambagiriria uhuthiri wa Mbaki riria mari kirathi-ini gia kanana, makinya ma naihenya magitanyo gutacukio niguo guthaitira mbeu njithi aya. The lies that have continually come that there is harm reduction, Madam PS, this is the kind of lies that will decimate the members of our communities, our children and youth. It is therefore the mandate of the board to help implement the Tobacco Control Act. Robert Mwagi ni umwe wa Kenya aria manekora giterenge-ini kia uhuthiri wa thigara, undu uria wa mutigire na kansa ya mumero, uguo ahuthagira mashini ya mwanya kumuteithiriria kwaria. Sauti ni ya kujulisha dunia mzima madhara ya tobacco, sigara ambazo nilianza nikiwa kijana na nikaendelea kuzivuta bila kujua madhara yake. Baadaye itabeba sauti yangu. Ona kuhana uguo, bururi wa Kenya ni utacukitie makinya mega hari kuhukia ukuria wa Mbaki guku bururi-ini. Ruhonge rugima wa mwiri thi yothe WHO rugituga Kenya na ngerenwa ni undu wa kuhe arimi aria makuragia Mbaki njira ingi cia kurima na gutiganiria urimi ucio. Guku nake Joel Gitari agitugwo ta mundu uria wikiriire muno hari guthomithia mbeu njithi bata wa kwaga gwikuruhania na uhuthiri wa Mbaki na thigara. Tunapigania kile ambacho tunataka Kenya isiyokuwa na tobacco free Kenya. Na hawa ambao sasa wanajua tunaendelea kufaulu, wanaleta bidhaa hizi kwa njia tofauti ili tuendelee kuwa nazo. Na wameanza hata kuunda nikotini ile tunasema synthetic. Girifotera Kameme TV, Returakoni wa Jiro wa Foro.